Školsko zvono označava sam početak sljedećeg časa u Zhuan srednjoj školi u kineskoj provinciji Jiangxi. Ovo nije regularna škola kakve mi poznajemo, već ogroman kompleks koji se prostire na preko 2,5 kvadratna kilometra. Uključuje sobe u kojima studenti mogu da žive, čuvare koji konstantno nadgledaju školu i okolinu, kao i velike ograde sa bodljikavom žicom. Također, skoro celokupan kompleks je pokriven nadzornim kamerama, koje su pokrivale skoro svaki delić mjesta, ali 14. oktobra 2022. dok su se sve klupe u učionicama popunjavale, jedno mjesto je ostalo prazno. To mjesto pripada 15-godišnjem Hu Xingyu, koga je učitelj čekao 5, 10, pa čak i 30 minuta, ali kada je ceo čas prošao, od Hua nije bilo ni traga, ni glasa. Uslijedio je detaljan pretres škole, ali je bilo nemoguće pronaći dečaka, niti je bilo bilo kakvih znakova da je on napustio školu. Uplašeni školsko osoblje je odlučilo da proveri nadzorne kamere, koje mora da su snimile nešto s obzirom da ih ima na stotine. One su snimile Hua kako izlazi iz svoje sobe držeći diktafon na putu ka učionici, koja je udaljena par desetina metara od njega. Ipak, on nije nikada stigao tamo. Detaljnom provjerom nadzornih kamera ispostavilo se da između Hua i njegove učionice postoji otprilike 10 metara slepe tačke. Tačnije 10 metara koji nisu pokriveni kamerama, za koje su male šanse da je bilo ko osim par članova osoblja znalo. Ipak, baš u tih 10 metara, Hua je nestao sa lica zemlje. Između dve zgrade kuda je Hu trebao da prođe nalazi se put koji je vodio u obližnji šumski park na školskom imanju, za koji mnogi sumnjaju da je upravo mjesto gdje je dečak nestao. Ali kada je policija istražila mjesto sa psima tragačima, nisu pronašli ništa, što je dovelo do još dubljeg pretresa cijele škole, gdje su čak prošli kroz septičke jame i rezervoare za vodu. Cijela škola je istražena uzduž i popreko, obraćajući pažnju na svaki najmanji prolaz ili rupu gdje bi se Hu mogao nalaziti. Opet, jedini dokaz da se on tog dana nalazi u školi su snimak sa nadzorne kamere i par njegovih ličnih stvari, kao što su telefon i odjeća, koji su se nalazili u njegovoj sobi. Nekako, Hu je uspio da nestane iz škole koja je prekrivena nadzornim kamerama i školskim čuvarima i činilo se kao da ga je sama škola progutala celog. U danima koji su sledili, Hu je zvanično proglašen kao nestao i njegova majka u očaju je počela da se javno obraća na kineskim društvenim mrežama u nadi da joj neko može pomoći, što je dodalo na popularnosti samom slučaju u Kini, posebno nakon što su nove informacije počele da se pojavljuju. Kao prvo, otkriveno je da Hu nije prvi koji je nestao iz te škole, već da je to nešto što se redovno događalo. Par mjeseci pre njegovog nestanka, učenica iz te škole, Ding Jiayi, pada s visine i gubi život, no škola je odbila da da bilo kakve dodatne informacije, već je bez previše rasprave isplatila porodici devojčice približno $215.000. Čak i dan danas policiji i javnost su uskraćeni za dodatne informacije, što je dovelo do teorije da je Ding Jiayi zbog svoje lepote privlačila pažnju školskim upravnicima i da je kasnije i predana lokalnoj samoupravi zarad njihovog zadovoljstva. Cijel ovaj slučaj se također povezuje sa Huom, tako što se smatra da je on video nešto što nije trebao, zbog čega je krišom uklonjen. Vremenom, kako je sama škola postala sve sumnjivija, policija je zatražila od njih sve snimke nadzornih kamera od dana Huovog nestanka, nakon čega su došli do otkrića da određeni dijelovi snimka nedostaju, što je prema školi ishod neispravne opreme. Ali pre se činilo kao da je snimak namjerno izbrisan, sve dok jedan čuvar škole nije objavio navodno izbrisan video koji razotkriva šta se dogodilo sa Huom. Video prikazuje golog mladog dečaka koji leži na zemlji i 3 osobe koje mu prilaze i prebacuju ga na nosila. Dok su mnogi smatrali da je dečak u ovom videu upravo Hu, skeptici su odbijali da to priznaju, sve dok nije isplivao još jedan dokaz koji potkrepljuje priču da se Hu desilo nešto mnogo gore.
Sjećate li se kako sam spomenuo da je Hugh nosio sa sobom diktafon kada je zadnji put snimljen na nadzornim kamerama? Pa iako je diktafon nestao kao i dečak, neki tvrde da je bio povezan na cloud server, a ovo je navodno audio pronađen na njemu. Sa svim ovim informacijama i dokazima sve je ukazivalo na to da je Hugh nestanak jedna velika zavjera, jedna u kojoj škola nije samo pomagala da se prikrije, već se čini da je direktno upletena u nju. Ali pitanje je zašto? Šta je toliko posebno u vezi Hugha i ove škole? Prema studentu iste škole, svega par dana pre Hugovog nestanka, svi studenti su imali medicinski pregled na kojem su davali krv. Hugh je bio jedan od njih, čija krv se ispostavila da pripada grupi P, koju u Kini od milion ljudi posjeduje samo 10-ak, čineći je jednom od najređijih na svijetu. Slučajnost ili ne, u istom periodu jedan od lokalnih zvaničnika se razboleo i bila mu je potrebna transplantacija organa, ali da bi to bilo izvodljivo, trebao mu je neko sa istom krvnom grupom. P. Iz ovoga se izrodila teorija da je Hugh ubijen da bi se iskoristili njegovi organi i krv. Priča je bila realistična, pogotovo što se može nadovezati na misteriozne nestanke djece iz iste škole. Ovo je dovelo do toga da roditelji i ljudi iz okoline počnu da protestuju zahtevajući istinu, na šta su direktor i zamjenik direktora odgovorili zabrinjavajuće agresivno, tvrdeći da su roditelji krivi za sve, što je uzburkalo situaciju sve više i više, stvarajući sve luđe teorije. Sve dok 28. januara 2023. dok je školski čuvar patrolirao sa svojim psom prolazeći kroz šumu u okolini škole, pas počinje se ponaša neobično i počinje da odlači čuvara dublje u šumu van regularnog puta, kada odjednom oni nailaze na obešenog Hugha, koji visi pored ciglenog zida svega 50 metara dalje od škole. Pored njega se nalazio njegov diktafon koji je sadržao glasovne poruke koje su aludirale na to da on želi da okonča svoj život, što je uradio sa svojim pertlama. U međuvremenu, vlasti su objavile da su video i audio snimak koji navodno prikazuju Hugha lažni i da pronađeni Hugh nije imao nikakve tragove nasilja na sebi, sem oni koje je sam izazvao. Ne odmaže činjenica da je u periodu pre nestanka Hugh imao probleme u školi i njegove ocjene su konstantno bile lošije od očekivanog. Iako se sada zvanično vodi da je dečak sam sebi oduzeo život, mnogi odbijaju da priznaju iz više razloga. Kao prvo, Hugh je navodno pronađen obješen svojim pertlama i tako je stajao duže od 3 mjeseca. Da li bi obične pertle bile dovoljne da izdrže njegovu težinu tako dugo je pitanje na koje su mnogi pokušali da odgovore, ali su imali zanemarljive uspjehe. Također, kako je moguće da tokom prve pretrage tog područja dečaka nije bilo? Iako su bili uključeni mnogi stražari, policija i njihovi psi, ovo je dovelo do nove teorije da je Hughovo tijelo naknadno postavljeno tamo, ili da to čak nije bio ni on. Iako je slučaj zvanično zatvoren, mnogi ga smatraju dalje nerešenom misterijom i pitanje se i dalje postavlja šta se tačno desilo Hugh Xingyu.